Povodom Dana grada Zvornika, gradonačelnik Zoran Stevanović primio je danas strijelce protivgradne zaštite, planinare i novinare. Gordana Simanić, jedna od strijelaca protivgradne zaštite Zvornika, istakla je da je mnogo učinjeno u ovoj oblasti, ali da se tu ne treba zaustaviti. Pa dobro, imam posla. Odgovorni smo inače. Moje lično mišljenje je da je veoma odgovorno i da se mi tako i ponašamo, jer povjeren nam je taj posao. Jedan dan, recimo, kad nas pozovu, vodimo inače komande iz Gradiške, i kad nas pozovu na radiostanicu, slušamo njihova upustva, azimut, elevaciju. I ukoliko ne možemo, nismo u mogućnosti, recimo, da odmah odreagujemo da je gotovo u roku od 3-4 minuta. Ako to ne odradimo, onda... Članovi planinarskih udruženja Korak i Mladost iz Zvornika pozvali su sve građane da im se pridruže u narednim aktivnostima kojima će poboljšavati naše okruženje. Ovom prilikom se zahvalio gradskoj upravi bez koje sve što je gradonačelnik malo prije rekao ne bi mogli učiniti. Naša jeste jaka volja da imamo posle 40 godina planinarski dom, ali bez jake podrške gradske uprave i privrednih subjekata Zvornika teško bi to ostvariti. Jedan dio posla smo odradili što se tiče doma, neka prva faza koju mi kažemo da smo odradili, idemo dalje. Znači, sad nastavljamo ka sređivanju prozora, dvorišta, gdje možda da dovedemo i djecu školskog uzrasta da osjeti čari prirode naše opštine, našeg grada. Mnogi Zvorničani ne znaju da postoji planina Grkinja na našoj opštini i njene ljepote. Ovom prilikom pozivamo sve da se pridruže nama u jednoj lijepoj šetnji, jednom lijepom druženju naše doma. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da svake godine u ovo vrijeme ističemo važnost naših sugrađana i njihovog rada u različitim oblastima. Ovo vrijeme pred Dan grada tradicionalno koristimo za susrete sa onim najboljim što mi imamo, a to su ljudi o kojima se ne govori svaki dan. Najprije smo se sreli s Vukovcima, s onim najboljim što je izašlo iz naših redova u ovoj godini. To su djeca koja će već na jesen se razmiliti širom regiona, sa željom da svoje znanje šire, da se usavršavaju, da jedan dan budu spremni i sposobni da se uhvate u koštac sa svim problemima koje jedan život u vremenu današnjem može da donese. Zahvalan sam na njihovom uspjehu, prije svega i njihovim porodicima, i njima samim, ali i njihovim profesorima, razrednim starješinama i direktorima škola. Po starom dobrom običaju grad Zvornik za sve svoje Vukovce obezbijedi stipendiju za prvu godinu studija, a kasnije oni to pravo steknu ostvarivanje uspjeha u toku samog studija. Nakon toga sreli smo se sa još jednom važnom kategorijom naših korisnika, naših usluga, odnosno ljudi koji pružaju usluge svima nama, a to su naši strijelci protivgradne zaštite koji dežuraju naročito u ovom vremenu kad proljeće se sprema da pređe u ljeto i kad su učestale pojave vremenskih nepogoda. Njihov doprinos je nemjerljiv u očuvanju i prije svega poljoprivrednih usjeva, voćnjaka, a onda i svih materijalnih dobara koje naši sugrađani imaju. Zahvalni smo i njima na svojoj revnosti, na svojoj posvećenosti poslu koji rade, na svom boravku tamo gdje je potrebno u nekom teškom trenutku kad je opasnost. Nakon toga smo se družili sa, rekao bih, najsavjesnijim dijelom naše starije populacije, a to su naši planinari koji
su svojim entuzijazmom i svojoj posvećenosti opštim dobrima koje mi ovdje imamo pokazali i ovog proljeća da gledaju daleko, da ne razmišljaju samo o vlastitim interesima, jer su oni u 2 akcije i prošle i ove godine očistili našu staru Zvorničku kapiju, očistili stazu do tvrđave u poprečno od Zvorničke kapije i na tome im je grad Zvornik i gradska uprava neizmjerno zahvalna. Gradska uprava im je na korištenje dodijelila zgradu područne osnovne škole u Liješnju, koju su oni adaptirali u dobroj mjeri i nastavljaju radove kako bi tu zgradu pretvorili u jedan funkcionalan objekat kakav je potreban za njihove svakodnevne aktivnosti. Radi se o ozbiljnim ljudima svih uzrasta, organizovanih u 2 planinarska društva koji funkcionišu besprekorno, imaju besprekoran međusobni odnos, što je vrlo rijetko u današnjem vremenu. A ovi ljudi neki dan kad smo bili u zvaničnoj posjeti funkcionišu ko jedan i čak imaju prijedlog da se spoje u jedno planinarsko društvo. Na kraju susret sa dragim licima s vama, jer sve što se dešava i što, kako to kažu ljudi koji su pametniji od nas, kad vi ne zabilježite i ne pokažete široj javnosti, kao da se nije ni dogodilo, jel tako se kaže? Hvala vam što ste s nama sve ove godine i u toku cijele godine i što skrećete pažnju i tamo gdje ima problema, gdje nismo na vrijeme i adekvatno reagovali, što onom dobrom što se dešava i u okviru gradske uprave i u okviru nekog dnevnog života našeg grada izvještavate naše sugrađane i širu javnost. Medijske kuće za koje radite su uvijek dobro došle na ove prostore. Vi znate da se mi trudimo, barem ako to uvijek ne postignemo, da budemo kooperativni sa svima vama, a sve u interesu bolje informisanosti naših sugrađana, a i na kraju krajeva i neke šire javnosti kako bi se približili jedni drugima i kako bi oni obični ljudi vidjeli šta se to ovdje i kako dešava. U večernjim satima na platovu ispred muzičke škole biće održan koncert 3 dječja hora iz Zvornika, a svečana akademija povodom Dana grada biće održana u petak u Domu omladine.